Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Da prokomentarišemo i najnoviju posetu našeg predsjednika Vrlog Republici Češkoj. Bio je sa predsjednikom Češke, gospodinom Zemanom, koji je ovako jedan, što bi se reklo, narodski Čeh. Čovjek koji zaista voli svoju zemlju i trudi se da sa pozicije na kojoj je, koja je protokolarna manje više kao i Vučićevo u Srbiji, da pomogne svojoj zemlji. Susret ta dva čovjeka je protekao uz obostrano čestitanje, razmeniše i lepa odlikovanja i sve to na ovako jednom protokolarnom nivou je odrađeno kako treba. Ali ima jedan vrlo interesantan moment. Predsjednik Češke se izvinuo zbog toga što je Češka učestvovala u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. I to je zaista prvi gest nekoga sa zapada da je tako nešto uradio. To je naravno uradio posle 22 godine od tog bombardovanja. Iako je stariji čovjek, živ bio i tada. Jeste da se on i tada nije slagao sa time, da su Česi nekih 2 nedelje pre toga tek bili primljeni u NATO i nisu, eto, hteli da odmah na startu nešto zakoče. Mada su po povelji NATO-a imali pravo da stave veto i bombardovanja ne bi bilo. Nemci su mi i ranije zadužili te Čehe, čini mi se, još tamo negde iz 68. ako se ja dobro sećam. Ali nisu. No, učiniše to 22 godine kasnije. Što je meni najluđe od svega, zašto to učiniše? I zašto tako lepe i srdačne i prijateljske odnose mi razvijamo sa Češkom, koju je Ruska federacija stavila na listu neprijateljskih zemalja zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jedino u Evropi. Neprijatelji Rusije. Pa treba li mnogo za povezati 2 i 2? Da taj češki predsjednik pokušava malo da se preko Srba zbog Rusa izvuče pred Rusima. Jer to što su oni došli na listu neprijateljskih zemalja Rusije, mnogo će vode proteći da se taj prefiks što se Rusa tiče ispred češkog imena ukloni. Mnogo. I sad znaju za tu srpsko-rusku vezu, pa pokušavaju sad preko Srba malo da vade fleke. Ne znam da li je i kakve konsultacije Vučić imao sa ruskom stranom u vezi svega ovoga, ali meni sve to ne deluje suvislo. Jeste da su ovo luda vremena, da se događaju ubrzavaju, da ćemo doživeti sve i svja, ali da Srbija podmeće leđa Česima, da se oni vade iz, pa vi dodajte tamo, ja stavim nekoliko tačkica, za čije babe zdravlje. Vrlo konkretnim žrtvama smo mi platili tu 99. plaćamo do dan danas. Mnogo bi to tovara zlata moralo da bude da se Česi operu. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.